Ba Clarence Sport TV rero twari twagiye muri hiking ku musozi wa Gifuba ahabera aerobics. So twabyutse saa 10 n'igice za mu gitondo nibwo hiking iba. Nkuko mubireba hano cameraman agiye kubereka niho habera ibijyanye na aerobics. So rero aho ngaho tuba twagiye niho tuba twagiye gukorera ibijyanye na hiking, twahagera tugakora aerobics nkuko murimo kubona ko imvura yatubujije. Aerobics ni siporo ngororangingo ifasha umuntu kugira ubuzima bwiza. Tugera hano kuri uno musozi tugenze ibirometero 6 tugenda n'amaguru. So rero siporo n'ubuzima kandi abantu ntago bari bakanzwe n'ikirere nkuko cameraman abere kuri ya misozi hari hakurya ukuntu hameze. Urabona ko mu byukuri mu gitondo hari ibicu byinshi cyane nkuko muri kubireba rero. Abantu bagiye bazindutse bakoze urugendo rw'amaguru rufite isaha imwe n'igice. Iyo ni hiking, bahagera bagakora aerobics. Aerobics rero ikabafasha kunanura ya maguru n'umubiri wawo bakoresheje. Rero siporo ngororangingo ni nziza mu buzima kandi ntireba ngo ni mu mpeshyi, ntireba ngo mu mvura. Dushimira abantu bari babyitabiriye nubwo imvura yaturogoye. Rero utungutu n'udukoresho tumwe baba bakoresha nkuko muri kubireba ahangaha ahakorerwa aerobics. Kunguku niko imvura yahadusanze mu gihe twari twamaze iminota 30. Tunu dustepra nkuko uri kukareba, izi ni stepra bakoresha. Zira ni materass, simoro materass bakoresha hariya, ngira ngo urazibona. Izi ni small mattress abantu baba bakoresha kuko ntago baryama muri pasiparumu. Utu no dustepra nkuko uri kutureba, dustepu bakoreraho siporo nkuko uri kutureba hariya. Ukuri niko byari byifashe muri hiking y'uyu munsi, abantu tutorohewe n'ibijyanye n'imvura muri rusange. So rero dushimira abantu bari babyitabiriye. Clarence Sport TV rero ibihari kugira ngo ibagezeho buri kimwe cyose kiba cyabaye. Murabona imisozi hakurya iriya ukuntu imeze. Bigaragara ko uyu munsi nyine wari uw'imvura, ariko nta kundi buriya nta ikindi gihe twongera tukagaruka muri hiking. Turarikana buri umwe wese ukunda siporo ngororangingo kuza kutujoininga tugafatanya gukora siporo. Buri wa gatandatu saa 10 n'igice zo mu rukerera tukageza saa 2 za mu gitondo. Tuba duterera imisozi itandukanye, irimo imisozi ya Teranzara, Gifuba na Tare Mountain. So ciao rero mu trekking mukoresha, dukomeze tubane naho ubutaha. Bye bye.